ungienda ku understand uhoro wa international relations na Kenya haria turi maundu makoniye foreign policy twagiririo kwamba gucoka o kindu twetaga the Cold War kana hindi ria kwari na haro yari ya kiria ya heho yari gatagati ka America na andu megwitwo USSR ni mabũrũri maya mari gatagati-ini twari amwe ao ni kwageire gikundi gia tongoragio ni Kwame Nkrumah kina Abdinisal Egypt makuga atiriri ithuĩ tutiri mwena wa America na tutiri mwena wa Russia niki tondu hindi iyo ri nirio gwathondekirwo bengi iria twetaga cia Bretton Woods institutions World Bank na IMF na wira wacio munene muno thiini wa IMF ni kwari bengi yetagwo IBRD International Bank for Reconstruction yathondeketwo bata wayo ni mabũrũri maria mathukitio hindi ya haro no menye ginya Kenya ni twatumaga aria mwetaga King's Rifle mutiatumaga thigari icio so gutiri mundu tari participate thiini wa haro yo riu nigetha andu mateithio ni mabengi macio ri wari either wialaini na mwena wa America which was capitalism kana mwena wa communism wa Russia so gukigia gikundi kiariho kiaugire atiriri ithui tutiri mwena uyu kana uyu niki tondu ino ni haro ire tugaga ya andu meigire na ciaro wa nyeki niyo yonaga thina na ithui twi hau gatagati Kenya ni imwe ya aria metagwo non-aligned movement kana NAM cukuru twacitaga NAM so papa si andu acio niki NAM ni akuga atiriri non-aligned movement ithui mugiturora mu America ri mutigaturore tumuita twi mwena wa Russia na inyu Russia mugiturora ri USSR ri mutigaturore twi mwena wa America ithui bata witu ria munene ri ni uria munene wa bururi eriga kuga ondu kwaugitwo ni mugathe Uhuru Kenyatta na mugathe Ruto ni eriga kuga uguo muthenya ungi ati tutira face east or west ithui turorete mbere ni na President Uhuru last time ogite atiriri ithui tukuririti na mabũrũri maria mangi on mutual respect kana na gitio aria maratutia tukamatia na the same thing but recently heki tukirora kindu gitagwo foreign policy ya bũrũri kana uria bũrũri udiraga na mabũrũri manja he maundu maigano na maundu ta matatu thiorite ithatu iria tuhuthagira kurora uria mabũrũri madira na mabũrũri manja no mundi gwenda kwari ogoro we morada cigweta nyingi ni academic no heyo itagwo rational theory idiraga na individual na he kiugo kinene muno tuhuthagira kia thiini wa cukuru tugitaga idiosyncrasy ni kuga atiriri Jeff he kiria gitumaga Jeff tumwite Jeff ati ono ngeria wina ku andu ni mamenya ucio ni Jeff Nyox ni he kiria gitumaga Nyox atuike Nyox ona ngiugeria compare na mundu ungi ndagi compare guko example gwire na bururi riu tukirora foreign policy tuga the president of a country is the chief diplomat kana president niwe munene wa diplomatic niwe farudhiura munene pio thiini wa bururi na ndakwirire hindi ringi twari haha ngikwira atiriri kiugo gia president ni policy ona president yona ngejoke joke yo ni policy yura twiraga andu thiini wa Biblia tukihunjia tukauga there is a verse yugaga atiriri you be careful what you say because you will not tell the angels that was an error there is no jokes in the spirit so president yuria auga it is policy so ugirora for instance America umuthi there's a difference between America and Trump na America and Biden niki the biggest thing to look at kana analysis ni president the individual person the idiosyncrasy ya Trump na idiosyncrasy ya Biden istihanaine na ni undu wa guotu ikagia ngurani muno ya bururi policy iria cina America tha ici na iria ira America a year ago they are totally different so in Kenya too tukirora maundu no nginya turore na munene wa bururi maundu maria mothe maragio ni ministry ya foreign affairs maundu mau marauma kwi munene wa bururi tondu niwe kiongo na nikio tu kwira gwatiriri idea riri bururi ni wagirwo gukorwo na very strong institution ya ku guide foreign policy ndigatigirwo mundu umwe tondu mundu ucio umwe angigia lapse no eke kaundu gatume bururi wothe ukorwo na ki na ringi ona akiri ciake ciuma hau he undu ungi gwiciragia auga kiundu na ndakwira president yuri auga ni policy so we ni tukoretwo na goofs kana tugika tu maundu tumwe tutarathie wega tumahitia thiini wa foreign policy for instance hindi iria thirikari yaingirire bururi kiria ino inauguratewo ungikona uririkane
ni kwari mundu okire thiini wa Kasarani na akiricognize ni thirikari hindi yo kiricognize ni ara maragia agitwo president wa bururi wetagwo El Sahrawi. El Sahrawi ni bururi wenda kwiruta thiini wa kuria gwitagwo Morocco, na Morocco makikorwo na thina muingi muno to an extent ati ni matheretenete nginya kuhinga embassy na all that kind of a thing. So thirikari ni yacokire ikiaria riu uria kwira institutions strong ikicoka na ihenya muno ku retract kaundu kau. Ungiririkana hindi ya thirikari ya Uhuru, hindi ria mundu wetagwo governor wa Meru wetagwo Munya, he hindi augire ni agia agreement na bururi wa Somaliland uhoro konie mira, na muthenya ucio gwicirio hwaini ucio thirikari ya Somalia ikihinga ginya ya space yao ikiuga gutire ndege ya Kenya ikugera ku niki tondu Somaliland ndirira tuika recognized. Na ni wega muno muthikiriria menya atiriri, hindi yothe ui president urari uhoro wa bururi kindu gitagwo bururi no ginya bururi ucio korwo wambite ku recognize ni organization itagwo UN. So ungikorwo urari uhoro wa andu matari recognizedwo ni UN, then niyo twitaga a diplomatic goof. Wa recognize bururi utari recognize na bururi individual wina watho na wigiririki na rutha ni undu wa kira twitaga sovereignty ku recognize another country. No iyo ni effect. For instance, hidiria Kenya woka andu taria turetaga RSF moka gwatuika no mena kaundu ga gutuika ta mangithondekera thirikari ya guku na ithui twi neighbor ya bururi wetagwo Sudan, na hindi yo Sudan kwina andu angi mekuo marauga neo thirikari kana maundu mao mathiini mahana atia. Kenya tutiagirwo gukorwo tukioneka ta turapendelea mwena onoriku nigetha tutuike andu metagwo mediator kana big brother. Tondu umuthi kwa New Jeff wewe ungikorwo we first born tani na my brothers mena issue gutiri hindi ingithii kumariria gisaidaga na mundu umwe kana ngamba gwita mundu umwe gwakwa agoka tugaikara nake hwaini ucio tugacoka tugathie tugakora ari angi ona ingikono horo mwega atia ari angi no mari ona ta nyuma na ki nyuma na gathina. The other thing ni atiriri tari tukiari uhoro wa ma Kenya, economy ya Kenya ni nene gukira economy cia East Africa no cio ni uhoro wa ma no hindi ria twambiriria kwaria ta turehura githuri ona korwo ni tura understand tari ndakwirire hindi yangi twari haha nie ni ndira understand ni undu wa shukuru ni ndira understand haria president yarauma no maundu ma mahana politics ndakwirire politics ithiaga the lowest point ihana mai mundu uria withi muno uria ara understand na politics is about perception ugu ni gukira mundu ara understand. So ugukora bururi wa Tanzania na bururi wa Uganda tondu ni twaritariitie ati the least developing economies na ni uhoro wa ni tariri we kwa nyumuthiri unugikorwo ta ithu gitu ndarereirwo kundu kwari na thina muno ati ginya andu aria mari athini na kugu itu ni maratwita thini na riu hakinya hau ri ona shesheni hakuhe nawe.